Taman ala Sayyidina Muhammadin ilahi tahawu bihi uqadu wa ta'fariju bihi kurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu birragaibu wa usul wa waqtiya hasa wa ma'amun biwajil karim wa alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin Allahumma firli wa ilaidayya wa huma kana rabbayani sayyira Allahumma firli wa ilaidayya wa huma Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah nama ayatnya Amina ibundanya Abu Talib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka 2 bulan di kandungan berbahagiahan tahunnya yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada di tentang wafat cinta itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka penuh suka duka 8 tahun usia kakek meninggalkannya Abu Talib pun menjaga paman paling gembira saat kecil dagang saat remaja umur 25 memperistri Khadijah itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir anbiya itulah kisah sang Rasul yang penuh suka
duka yang penuh suka duka. Ajar ayo kapedek. Allahu kafi Rabbuna kafi Qasodana kafi wajabana kafi Iku kafi wafana kafi Wa'ina kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu ya Babu, ambil sabu ya sidu ke ibadahmu. Jangan buka masa di waktu. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan tiada percakuan. Jangan lupa sholawat. Allahul kafi Rabbuna kafi Qasadana kafi wajabana kafi Fana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus dan jarak lihat belumlah benar. Ulah ada yang puasa sadar lama wada malas juga maya lama damalam wah ini dah habis semua gitu gak bahaya. Amin amin ya rabbal. Amin. Ayo baca salat ya, baca salat. Tahbitul ikhram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahim wa asilain hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Innas salata la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu liman hamidah. Walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal. Ayo. Apa? Subhana rabbiyal subhana rabbiyal Allahu akbar. Duduk. Rabbi wa'fu anni. At-tahiyat. Assalamualaikum Ka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, masya Allah. Sekarang mana Al-Qurannya? Di Zahra akan sholat isya ya kak. Wah, ada yang komen-komen teman-teman tuh. Wow, komen-komen dari kakak Winar. Benar Dedi. Benar Dedi ya. Tulisannya banyak tuh. RJH ya. Kakak Yanti Ngago. Itu bendera apa itu? Bendera
Israel. Oh, Indonesia. Israel of Indonesia. Ini bendera Israel nih, kakak Yanti Ngago nih. Nih ya. Israel sama love sama Indonesia. Ayo ngaji-ngaji bareng-bareng ya Kak Yanti ya. Ayo bareng-bareng ngaji yuk. Makasih teman-teman sudah like ya. Barakallah teman-teman ya, Masya Allah ya. Ayo. Israel of Indonesia. Ayo. Israel of Indonesia. Ya teman-teman ya, ini dari jahat teman-teman mau ngaji nih teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman ya. Ayo bilang Assalamualaikum teman-teman. Bareng-bareng yuk kita ngaji surah An-Naba. Semangat ya ngajinya. Cekidot. Ya, ayo. Ayo. Alhamdulillah sih. Ya. Bajunya tolong kayak banyak. Iya. Ya. Ini pamiknya sama Kak. Ini. Ayo teman-teman ya ikutan. Tampil ya. Ayo. Dek, demaran Dek. A'udzu billahi minasy. Hah? Udah malam ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sabar. Ayo. Ambil nunggu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bareng-bareng ya, semuanya dari Jahra ya. Ayo. Si terus. Nah, kenapa? Minum. Aus. Enggak mantap ya. Minum teman-teman ya. Aus teman-teman iklan ya. Sponsornya di dukung oleh minum ya, banyak minumnya. Ya. Aus teman-teman, ada habis bepergian jadi agak kesorean ngajinya nih, kemalaman ngajinya teman-teman. Iya. Malaman baru pulang teman-teman. Iya, iya. Aduh, dihabisin. Aus. Jadi jarangnya aus teman-teman. Iya, ntar diambil ganti-gantian. Saling nolong. Kata sama saling nolong, kompak. Pinter Masya Allah. Aus po. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katanya masih wudu. Katanya masih ada wudu. Iya, iya. Bismillah. Ya mulai. Iya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo mulai. Amin nabayazim. Terus. Terus. Ayo. Allazi. Ulang. Amma yatasaalun anin nabayazim alihum fihi mukhtalifun. Kala salamun summa kala sayalamun. Alam naj'al hadzal wada qayyiban wa Terus. Allah na'lam aswaja waj'alna lahum jabata ayana jasa jana ma'aya wa naina wa sab'an jidada waj'alna biya jawang janam bima musya dimang sajajain biya biya bana bala ayana dina wa bana ayama kana lewat ayama yang wa lewat dana wajah ya dina wa wa ya di jalan apa? Terus? Bocah-bocah bayi sih. Iya, main depan ngaji ya. Ayo. Bukan yang ngaji mau main. Iya, inna. Ayo. Inna.
Jahannam. Bukan gak bocah. Ini gak ada bocah nih emang nih. Ayo, fokus. Mirsoda. Itu iya mahaba. Abisin nabiya akaba. Ayajuku nabiya badawa sahaba. Ya mima gasaka. Jaza'au wifaqa. Innahum kanu ayajuna isaba. Akazabu bi'aja. Ingat isaba. Aku rasain asayna kitaba. Asuku bana jidakum ingat alaba. Ina yang mudahin nafasa. Adaika nababa. Ala-aja dan kesan lihaka. Al-Ma'u nabiya. Al-Ma'u bajagaan. Al-Du'atan isaba. Abi samara bila ngabena ya mekono kusidawa tema yaku ma ifafa ayanu saya apa amasya ya bihi mala inna anjahu ngazabang iba ya mayang makala majara lama coba aku akan coba. Iya. Wah, ada kemana gitu, Dek? Apa tuh, Dek? Masya Allah ya, kakak Imam. Apa Iman, kakak Iman. Kakak Iman, komen. Kakak Iman tuh ada yang pinter banget. Masya Allah, amin. Dibilang pinter, amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ini Wafi Irsam FF. Israel Indonesia Ini enggak baik adanya pinter banget. Amin ya Allah. Ini Kak apa nih? Kak Wafi Irsam FF apa nih? Bendera apa nih? Nih bawah Indonesia. Terus apa lagi tuh? Palestina tuh. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallah ya teman-teman. Jangan lupa like, bilang teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan tap layar ya. Tap layar. Iya. Sekarang saya mau baca surah An-Nazi'at. Apa? Alibata ya. Gitu. Teman-teman. Sekarang saya mau baca Alibata, bilang. Teman-teman. Sekarang saya mau baca Alibata. Teman-teman ikutan ya. Ya tahu. Oke, kita mulai. Ini aja. Udah, cekidot. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alibata sajim haga. Dasa jadi sina sot. Dattara nafaka. Afam minum walhamai. Amzaya. Alif ba sajim haga. Dasa jadi sina sot. Dattara nafaka. Afam minum walhamai. Amzaya. Oke, itu dia. Teman-teman bilang. Sekarang kita baca surah Al-Fatihah ya. Teman ikutan ya. Cekidot. Iya, ayo. Ayo deketan, nggak boleh. Ayo. Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillah, bilang mulai. Bismillah. Ayo. Semangat. Hampir aja jahat. Ayo. Bismillah. Ketiknya malu kelihatan ketiknya.
Malu. Ayang mama disuruh pakai baju ini. Ya udah. Ayo. Bismillah. Ayo mulai. Ayo cepetan, udah malam. Ayo, acet. Bismillah. Ya. Ayo mulai kan. Bisa kan ada parkas ini pada arisan. Ayo. Itu ya. Biarin fokus. Jangan dengerin bercanda doang. Ayo teman-teman ya, kita mulai teman-teman ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayyamedan. Iya saya udah iya kalian. Inaya orang berbagai biasa. Dina alam daim. Yang ada biaya ada yamin. Masya Allah. Terus. Yang kenceng ini bocil. Bocil. Ya. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Coba Mbak. Iya, bagian aja ya mah. Ayo, Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril. Ayo, min syarril. Toke. Nih, ayo. Min syarril. Terus, Qul. Ayo, awas ntar robek. Qul. Ayo. Qul. Bisa nyampo. Tadi nggak nyampo ya? Ini doang ya. Ayo, Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Qul. Manis sama api mah nggak disampuin. Besok mabi sampoin ya. Ayo. Iya. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillah. Terus ini ya. Ini. Bismillah ya, mulai. Ayo cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kayak mana cepet kayak kemarin ya. Bareng-bareng. Sampai jadi habis ada mama orang. Terus. Ayo salam doang. Bagi dia ayo memang ada. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo mulai. Ayo, kelar. Bismillah. Nyamuk, ini nyamuk nih. Ini mati nih. Dah tuh, dah. Nyamuk. Gede doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah nasuai wafat aitan nasai. Habis. Nah, dulu ini kemarin ngapa? Kan? Si Marus nggak suka gelap. Nyamuk. Oh iya itu bentol ini deh. Wah, lo bentol. Kita mengkakan ntar telan ntar. Kakak tunggu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Iza jaa. Iya nasuai wafat aitan nasai nabi ini wajah nabi yang lawin akan apa? Ya, Bismillah. Ya. Bismillah. Bentol ya. Ya, Ya, tutup. Bismillah. Ya. Tapi kan Aisyah botak. Memang masih botak. Tapi ada rambutnya. Sedikit. Ada ya. Kalau dia rambutnya panjang sama kayak saya, panjang rambutnya. Oh, gitu. Iya. Mamamu juga panjang. Panjang ya. Iya, Masya Allah. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi pendek, Bang Ara pendek. Iya, pendek. Kan cowok ya. Bang Akan pendek, Bang Jikni pendek. Iya. Ati pendek, Atan pendek.
Terus habis itu Ayo mulai. Ayo bismillah. Ayo. Ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Iya entong telon entong. Kak, telon Kak. Kuliah, ayo. Kuliah. Ayo cepat apa? Udah malam. Ayo besok kelar. Tak boleh. Ada kabin yang ada. Terus. Kabin yang ada kan sama kabin nama berdua sama hidung ayadim. Terus. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini. Imaraina kauda saya belain nacanya kau bata bismillahirrahmanirrahim jaja. Aro'aita. Aita juga dibubi di walai ka ayadu ya di mayu doa kami miskin walai masain aja nama dan sama aina umyona nama maun. Ya, terus bismillah. Ya, Bismillah. Ya mulai. Pintar. Bismillah. Ayo. Besok kan mau ada vaksin, ada main. Ya, bismillah, ayo mulai. Ayo pintar. Lihat. Bismillah, ayo mulai. Kayak tadi enak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini. Ya. Iya, pintar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Alam tahu kan sama bui bahasa biar biar dah kalau beda dia. Asal tayo nambah vitamin B yang ada misi Java jangan kasih makul. Terus. Permisi Bu. Jamu. Jamu. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo. Kosong nggak? Adanya ada. Kasih ke kanan lah. Boleh sayang ya. Nyamuk teman-teman, dari jalan teman-teman nyamukin. Nah, ayo lanjut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Nyamuk. Ya wailul. Lada. Ada para hayam badan nafil utama ama ada kama utama mau kada tetap saya fida wallaha himmu sada Via marim madada. Masya Allah, bagus ya teman-teman ya. Lanjut, bilang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Bilang teman-teman. Sekarang kita baca Iqra ya. Kita baca Iqra ya. Iqra berapa kita? 3. Halaman 19. Pintar. Ya teman-teman ya. Kalau yang mau ikutan silakan ya, baca Iqra 3 halaman 19 teman-teman. Yuk bareng-bareng yuk. Bilang teman-teman. Yuk bareng yuk. Yuk bareng yuk. Baca Iqra-nya. Baca Iqra-nya. Iqra 3 halaman 19. Kita mulai ya. Cekidot. Cekidot. A'udzu billah. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca ayo. Hah? Ya. Gue yang melakukan amal waw sukun atau waw mati. Iya, terus. Aman, terus. Ayo. Tada. YouTube. Salah. Ya.
Kayak bocah. Biar aja jangan dengerin. Ya tuh, ayo. Ya tuh, Bu. Ayo. Ya tunggu. Hmm. Wah. Hmm. Terus, ya. Iya. Bu. Hmm. Ada. Hmm. Iya. Udah. Hmm. Mana. Iya. Tunggu. Hmm. Terus, Yuri. Yuli. Hmm. Luna. Hmm. Yuk. Luna. Mungkin iya padamu nah iya takut satuna binasiri iya mudina wajisuna aji kami but nah wabu bu nah unaika usa apa uha Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Ayo. Bu, ayo. Sebenarnya Iya, Mas juga. Teman-teman bilang, teman-teman jangan lupa like ya. gampang aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya lagi. Bismillah, ayo. Tapi ini nggak dipakai. Enggak. Itu ada suara sama aja. Bismillah. Suara Abi gede soalnya kalau terus ini suaranya jadi gede banget. Iya gede wow 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 gitu. Suara Abi gede soalnya. Abi udah besar. Iya suaranya. Iya iya iya. Bismillah. Suaranya kecil. Iya kan masih kecil dede segini. Iya kegedean. Tapi suaranya kalau nempel di sini wow 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 gitu. Iya. Makanya Abi jauhin biar nggak begitu gede. Ayo. Bismillah. Ayo. Ayo mulai. Kecil dinya. Ayo bismillah. Ayo mulai. Ayo di malam. Iya, pintar ya. Gini. Gitu ya. Ayo. Bismillah. Ayo, mulai. Bismillah. Segini nih. Iya. Iya. Ayo. Bismillah. Ayo mulai. Bahasa Ayo. saya segini. Iya. Iya. Iya 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 apaan? Iya apa terus? Bismillah. Ayam. Ya. Langsung. Hmm. Panjang. Bu. 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 Terus? Bu. Iya. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Bu boleh menggunakan nama wow sukun atau wow mati. Iya. Terus. Terus. Pada. Hmm. Iya tunggu. Hmm. Terus. Terus. Ayo terus. Kok, ayo. Ayo nyai, ayo. Kok, nyai kan. Udah malam mah. Abi mau apa? Ayo. Ayo. Kok, ayo. Iya tahu. Hmm. Ada. Hmm. Laudu. Papa. Hmm. Wawuna. Hmm. Wawuna. Hmm. Hmm.
mati. Ayo. Ayo. Gue mengenalnya mama lo sukun apa lo mati. Taba. Baba. Yatubu. Yadubu. Qala. Kola. Yaqulu. Yaku. Ada. Ada. Ya'udu. Yaudu. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Yuriduna. Yuriduna. Yuqimuna. Yukimuna. La muqimi. Lamukimi. Yatalawamuna. Yadalamuna. Yatakhafatuna. Yatakhafatuna. Binasirihi. Binasirihi. Yufiduna. Yufiduna. Yugisuna. Ubizuna. Suna. Yugisuna. Ubizuna. Ni'ajihi. Uadi. Samiduna. Samiduna. Raghibuna. Agiruna. Yarisuni. Yarisuni. Hunalika. Hunalika. Faqaruha. Fa'aqaruha. Alumuni. Taumuni. Ada yang komen tuh. Kakak siapa tuh? Kakak Nanai. Kamu ingat aku enggak? Halo. Ingatlah masih kakak Nanai. Kakak Nanai apa kabar kakak Nanai? Ayo ngaji bareng kak, ya. Ngaji bareng sama Dede Jara ya kakak Nanai. Iya. Ayo. Teman-teman gitu. Jadi close. Jangan Dede nih. Teman-teman, sekarang kita baca julid ya. Kedua metode Umi ya. Kedua metode Umi. Warna kuning. Warna kuning. Bilang kakak Nanai. Kakak Nanai. Kakak Nanai. Sono. Ngaji bareng ya. Ngaji bareng ya. Sama saya. Sama saya. Zahra. Zahra. Kakak Nanai. Bapak usianya kakak Nanai. Udah dewasa atau anak kecil kakak Nanai? Udah dewasa kali. Ini ya. Ya teman-teman ya, kakak Nanai bareng-bareng ya. Halaman 24. 4 ini. 24. Nih, 23 nih. Tuh 3 tuh 23, 23. Ini 20. Beda lagi. Beda, emang bener ini 24 iya. Oke, nah kata kakak Nanai. Oke Kak Nanai ya, kita ngaji bareng ya kakak. Iya, saya masih 3. Aku masih kelas 1. Wah, kelas 1 sama kayak kakak Nahla kak. Usia 7 tahun ya kakak ya, kakak Nanai ya. 7 tahun berarti umurnya sama kakak Nahla dia, kakak Nanai. Ayo. Ada anak perempuan. Anak perempuan iya. Ayo bareng-bareng ayo kakak Nanai ya, Bang Dede Jahra ya kakak ya. Bismillah. Ayo ngecek deh kalau pindah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Saban. Sami'an. Uhuan. Malahan. Jaian. Munian. Tabasan. Zaidan. Duridan. Basiran. Bukan. Jumu'an. Uhud. Dian. Kian. Ibadan. Sibadan. Tabian. Hudan. Khawajan. Jahilan. Udan.
azizan. Masya Allah. Ntar pindah sini besok ya. Patu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman, ayo. Kolaman. Baladan, Baladan. syaraban, Sabang. sami'an, Jami'an. rusulan, Usulan. marahan, Mahan. jariyan, Waliyan. muni'an, Mu'an. tabaqan, Kobakan. wahidan, Wahidan. duriban, Riban. basiran, Basiran. sadiqan, Sadiqan. sumi'an, Mu'an. hudiyan, Hudiyan. zakiran, Zakian. lubadan, Ibadan. sidadan, Ibadan. kabiran, Kabian. furuqan, Hutan. kharajan, Kadang. jahilan, Yahian. qu'udan, Udang. azizan. Azizan. Iya, bismillah ini salah ya. Sadaqallahul azim. Halaman 20. Ini berapa? 25. Iya, pintar. Tandain. Sadaqallahul azim. Kakak. Dari Zahra ambil minuman buat anak. Kenapa live malam enggak pagi? Kalau pagi banyak aktivitas kak. Iya, jadi malam habis maghrib kak nge-live-nya ya. Kalau pagi sekolah kak anaknya. Ya, ayo kasih nih kak. Ambil minum dari Zahra. Nah, buat kakak. Kakak Nanai, ikut berapa kakak Nanai? Kak? Lah, mana sih? Kak? Udah malam petang. Ya kayak ngumpet segala dan malam ini. Ngumpet. Mau ngapain ngumpet tahu udah malam. Ayo. Sipnya lo, bicara bagi ambil nomor, masya Allah. Tumpah Richard. Makasih kakak Dede, makasih dari Zahra, pin, Zahra terbaik. Baik ya, masya Allah ya. Ya, ini kakak Nana ini, kakak Nahla nih, sama nih kelas 1 SD. Kasih nih kak. Ayo teman-teman ya, kita ngaji bareng ya. Surah An-Nazi'at teman-teman. Ini bawa sini kak, kakak buat minum lagi. Kalau kakak haus, mana ukurannya? Sumpah. Ya teman-teman ya, kenapa live-nya malam nggak pagi ya teman-teman? Kalau pagi teman-teman sekolah kakak Nahlanya ya. Kalau pagi Dede Zahra belum bangun. Dede Zahranya masih tidur. Ya. Iya. Dede Zahra bangunnya siang terus. Nah, kalau TK bangun pagi ya nak ya. Dede Zahra nih. Katanya Dede. Apa? Dede katanya. Udah pakai mic udah. Ya, udah kedengeran. Iya. Betul. Apa tuh? Bangunnya siang. Iya siang. Ini kakak Nahla nih, kakak Nana ini. Baru kelas 1 SD. Abi jangan itu dulu. Apaan? Hah? Ikra dulu, ayo. Ya teman-teman ya, request dari kakak Nahla, ikra dulu katanya teman-teman. Baru surah An-Nazi'atnya dan kawan-kawan. Halaman berapa kemarin kak? Ikra 6 15. 15. Iya. Oh, lancar pindah ya. Ayo, ya teman-teman ya, halaman 15 Iqra 6 teman-teman yang mau ikutan silakan ya bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. 5 zu min zurriyah anzir qarnain yati mangza makorobah au miskinan zamat robah anzartahum am lam tum
am lam tunzirhum la yu'minun wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. 6 zi unzila in zalaltum lananzi'anna aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Iya, Masya Allah. Tuh, karena nenek aku mau tidur dulu ya, dadah. Mau tidur. Mau masih sore kakak, Masya Allah ngantuk kali ya. Ya kakak ya, selamat bobo ya kak ya. Jangan lupa baca doa kakak nanai. Ya. Bismillah. Ya lagi. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saudaranya dong nonton. Iya. Awama. Wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza lima zu min zurriyah anzil qarnain yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah anzartahum am lam Ulang. Ayo. anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. 6 zi unzila in zalatum lananzi'anna aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha tanzilul kitabi minallahi hil azizil hakim. Abi sekarang. Ya bang orang ya teman-teman ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bobo dulu ya, dadah. Ya kakak nanai bobo ya. Semangat bobonya. Tadi aku mau tidur dulu ya, dadah. Karena aku bobo dulu ya, dadah. Iya. Ya kakak nanai bobo tidur ya. Masya Allah. Mantap tidurnya. Iya, minum. Iya, minum ayo. Kakak nanai ngomong-ngomong tinggal di mana nih? Kakak nanai. Kan dia mau tidur. Kok tidur jam segini? Iya. Malah ditanya lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. 5 zu min zurriyah. Tahan. Min zurriyah. Anzil qarnain. Yatiman za maqrabah.
masraba. Au miskinan za matrabah. Au miskinan jama matraba. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ولا ikutan aja. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. 6. Zi Unzila unzila in zalaltum in zalaltum lananzi'anna lananzi'anna aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Shadaqallahul azim. Bisa pindah. Oke, Ini, ini. besok yang Wah, ke-7 tuh. 7 Coba tes ini, tes 8. dong, tes ini. Ya, bisa nggak? Waduh. Ya. Wa anzalna fiha ayat Tim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Iya, bisa. Lagi? Sadaqallahul azim. Hitung. Paling tinggal 8 lagi. Oh, hitung aja. 1, 2, 3 terus 4 5 6 7 8. ya kan, bener kan 8? Masya Ya, Allah. tapi- Sadaqallahul azim. Hah? Ayo, nasinya teman-teman ya. Kita ngaji bareng ya, ayo. A'udzu billahi bilang teman-teman. Teman-teman, Ayo ayo kita baca kita baca surah surah An-Nazi'at Al-Nazi'at dan kawan-kawan. dan kawan-kawan. Ikutan ya. Ikutan ya. Cekidot. Cekidot. Iya, ayo. A'udzu billahi. Lainnya bobo. Masuk yang lain tuh, teman-teman yang lain ada masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wana ada belum? Lah, Ayo. kalau udah mulai aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'iza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah Fa innama hiya jazratu wahidah fa iza hum bisahirah
Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini surah apa kak? Surah Abasa. Surah Abasa teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika 'alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Qala innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin bararah. Qutila insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqadarah summa sabila yasara summa amatahu faqabara summa iza syaa'a ansara kala lama yaqdima amara fa yanzurul insanu ila ta'ami anna sababana ma asabah summa saqaqana al-arda saqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Nih tuh ha itu ya yugni. Iya. Wujuhu minum. Oke. Minum. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aus teman-teman ya. Kalau aus dia agak galak emang. Kalau
haus, lapar, galak dia. Kalau kenyang ngantuk. Ya. Coba lah. Nggak nyembur. Ya teman-teman, akan Nahla tuh kalau lapar galak dia. Kalau haus galak. Ya. Kalau kenyang ngantuk dia. Udah belum minumnya? Udah. Kan. Lama kali udah malam ini, Bah. Lama kali minumnya. Setahun sudah kutunggu ini. Oke, Pak. Haus rupanya. Langsung saja galak dia. Ya. Bismillah, udah habis. Di prank Abi. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ayat 38 ya. Wujuhui. Iya. Wujuhui yauma idzim musfirah. 38. Tadi dulu lah. Yang tadi lanjutannya mana? 30. Tadi lanjutannya. 8. Itu 8. Mana? Nah itu. Ini. Mana? Ini 38. 8 itu 38. Wujuhui. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhui yauma idzim musfirah. Dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Lanjut surah apa? At-Takwir. Ya teman-teman bilang teman-teman. Sekarang kita baca surah At-Takwir. Bareng-bareng ya. Cekidot. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Wa izan nujumu hadarat. Wa izal jibalu nusirat. Wa izal hisyaru attilat. Wa izal hubusu nusirat. Wa izal biharu sujirat. Wa izal nufusu zuwijat. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi'ayyi zambin kutilat. Wa izal suhufu nusirat. Wa izal sama'u kushitat. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu zulifat. Alimat nafsun summa ahdarat fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas wallaili iza as'as wa subhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin beta'in sama amin wa masahibukum bimajnun laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa huwa ghaibi biranin wa ma huwa biqalbi syaitanir rajim fa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin Lamang sya'a minkum ayyastakim wa ma tasyauna ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Masya Allah, barakallah. Ini surah Al-Infitar. Teman-teman bilang teman-teman. Ayo kita baca surah Al-Infitar. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibun tasyarat. Aduh, baik. Terus wa izal biharu fujirat. Ya. Aduh. Wa izal biharu ayat 3 ayo. Ayat 3. Ayat 3.
wa idza biharu fujirat wa idzal quburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak kala bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah. Surah lanjutnya apa? Surah Al-Mutaffifin. Masya Allah. Bilang teman-teman. Teman-teman, Ayo kita baca surah Al-Mutaffifin bareng-bareng ya. bareng-bareng ya. Cekidot. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin Allazina yukazzibu nabi yaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. kalla bal ayo kalla bal Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul Dara. muqarrabun Udah. innal abrara lafi Sini. na'im ala Oke, Bang, Obi. ra'iki yang zurun. terus ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Yusqawna min Tolong, rahiqim maktum kitamuhum fi dzalika falyatanafasil Makasih, Soleha, mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. terus innal Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu innaha ula dallun wa ma ursila alaihim hafizin fa yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun
alal araiki yanzurun. hal suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa sayang? Soleha. Surah apa nak? Al-Insyiqaq. Oke. Ayo teman-teman bilang. Teman-teman. Ayo. Ayo kita baca surah Al-Insyiqaq. Ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna alayyahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Wala uqsimu Bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi azabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallah teman-teman ya. Akan nahlas, semangat ngajinya teman-teman ya. Lanjut surah apa sayang? Soleha. Surah Al-Buruj teman-teman. Ayo teman-teman ya, ikutan bareng-bareng ya. Ayo. Bismillah. Tidur. Tidur. Oh, capek. Aduh, udah naik mobil sama Abi loh. Ayo. Naik mobil kok capek. Ayo. Ayo dikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Was-samaa'i dzatil buruj. Yuk. Dikit lagi yuk. Wassama izatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa Ayyu. Kan itu hamzah. Ayyu. Minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard. Samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu
falahum azabu jahannama walahum azabul hariqa. Udah Hariqa. hariqa. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman ya, sekarang ikut teman-teman ya. Udah Ingat aja lagi. Oke teman-teman, bilang. Oke teman-teman, Kita pamit ya. kita pamit ya. Iya, kita baca doa bareng-bareng yuk. Kita baca. Ya, doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tangannya. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat. Udah gitu diam. Tadi enak. Rabbi habli sholihat gitu ya. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintas soleh. Masih banget. Saya baru sadar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi habli minas sholihat. Rabbi habli minas sholihat. Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Astagfirullah Rabbana raya. Oke
teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like-like, sudah tap layar, sudah subscribe, dan semuanya teman-teman ya. Barakallahu teman-teman, hanya Allah yang bisa membalasnya ya teman-teman ya. Selimpet teman-teman ya, selimpet. Oke teman-teman, pamit ya undur diri ya. Sampai jumpa di hari esok insya Allah di jam yang sama insya Allah teman-teman ya, insya Allah. Pamit, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tak bisa.